sve ćemo stići. Dakle, kolega Knežević, ja stvarno ne znam zašto ste se vi našli na toj listi. Kao što mi nije jasno isto što vi radite s ovom većinom. Meni lično. Tako da, ja, ako mogu nekako da pomognem, vjerovatno ne mogu, ali ako mogu, ja sam tu da pomognem. I do sad sam to isto radio, vi to nekad ne cijenite, ali nema veze, ja mislim da onaj gore sve vidi i onda je mnogo sve lakše. Ja i gospodin Knežević ne možemo da ljetujemo u Saint-Tropez, koliko ga ja poznajem. On nema struju, nije ima 2006. nije mogao gledati finale svjetskog prvenstva. Ja sam stigao da gledam Evropsko prvenstvo uživo, ali isto tako mislim da obojica imamo nešto zajedničko. Uvijek možemo u neku jeftinu destinaciju poput Velipoje ili Skadra ili negdje drugo ili u Vrnjačku banju da pojedemo ručak ili da nešto malo da se odmorimo. Dakle, što se mene tiče, ja ću ovdje završiti. Ja informacije imam za koje mislim da su pouzdane. Javni iskaz bio zvanične Hrvatske da oni razmatraju proširenje toga. Mislim da je jedan natpis u novinama juče bio vrlo jasan i sa imenom i prezimenom. Ko ne prati, mene to ne interesuje, ja ne mogu da radim posao drugih. Danas imate naslovnicu Večernjeg lista koji se odnosi na Crnu Goru, danas imate kompletnu naslovnicu koja se odnosi na Crnu Goru i na blokadu 50 miliona eura sredstava. Tako da ova priča, mi Evropa, Ibar, mi smo čudo neko i tako dalje, oni ako su čudo, ja kažem, mi smo sa našim susjedima imali toplo-hladne odnose i u prethodnih 20-30 godina, sa našim susjedima. Ja se ne sjećam se ni jedne situacije da je bilo kad, bilo kojem članu izvršne vlasti, ovdje mislim na vladu, ili zakonodavne, mislim na poslanike, bio zabranjen ulaz u neku zemlju susjedstva. Nikad. Bila je jedna situacija sa Republikom Srbijom kada su poslanici bili zadržavani nešto malo duže nego što su procedure. Ali nisu imali zabranu, mogli su da nakon tog nekih dodatnih provjera ili šta znam, opet slobodno idu i šetaju ili rade to što hoće. Tako da mislim da je situacija jasna, a što se tiče kolege Kneževića, bude li do mene, vi nećete imati, ja vas vidim kao čovjeka koji gradi mostove, ali nadam se da ćete svoje stavove koji su nekad vrlo jasni, ipak učinjeti da budu kompatibilni s onom što su vam i djelovanja u politici.